ki bon kon vyo la nou. Oh, mwen la ka wap diskuta kes ki vwen la. Oui, ou kon vin la kay. Mwen sa fè longtemps ou pa vin la kay. Mwen peut-être ça mwen di ki bon kon vyo la. Mba vin la ka paske nou te nan kont, e pou sa mba vin la ka la pou an, non? Mba pa chè avon nou, men jist mba vde pou vin fè mwen baga ou te fè aviya. Mwen vin la ka mwen di mba baye e konsa mwen se van, ame sou pa mwen vin la ka wakon ou ka ou repota pa wane. Non, e ba sa nou madam. E ba resevo mba ka resevo nou, men mba vle so te fè aviya, mba vle pou al fèm sa tou, e pou ket sa mwen di ki bon kon vyo la pou mwen. E sou men ba sa mwen te vle pala avon sou aviya. Depi mwen te mwen panse, mwen ti kon sa mwen fè aviya, mwen pa te fè. Pou mwen bezwe pou edem nan ou bagay, pou konen ou mwen ki gaziler, mwen bon zanme pou ka edem nan bagay sa la vè. Sa va lwepon? Pou bagay se mwen te vle, jan mwen ya edem aviya, mwen zanme mwen konen. E tou, e pou sa mwen panse, sa mwen fè a mwen konen ba konen te pou yan nan men. Men, mwen bezwe pou sou ou bagay mwen, tatou nou e zanme mwen la vè zanme mwen ou kafe. Mwen ba lach tonji pou ba la biya. Ou konen ba biya, ou men di kafe se di sa. E se pa mwen mwen mwen. Kwa mwen di onji, age problem. Bon. Koman fè mwen mwen swazi pou man bay aviya anjye te biya? Konen ba bi aviya pa pon nan men. E ou men ki bi aviya ka pon nan men. Men sa, ou bagay se pou pa di se mwen ki achete bay aviya paske ou konen li pa pon. Eskou dako? Amyo se bagay te mwen ka fè sa. Non bala di chan di aviya se ya bali paske wan. Men se aviya sa wan.